Jonghele Karbi Anglong Autonomous Council Tim Karbi Anglong Kachariatum Karbi Anglong Alongle Denglim Athek Vet Sita Pakon Ke Pule Chipindak Sita Keningje Tap Kaninje Pakejo Activisi Manderlo Hector doji labang so 100 hectare ke pus pahin kang tan puma ma 100 ma 200 hectare along leke tu Nagaland along le pusi tu ki hokuma charge mi alam hoy ke 10,434 square kilometer titanili ningkare thomambong west kar benglong east kar benglong gps akimi namsi survey lo ningkan ke thomambong forest department pen la pen ke revenue department survey ya teng pen long te ini tum ke along li sinangi ba 12,000 lekai 10,000 sose 12,000 plus 11,000 plus along li si Atheke Phaikuni ni Phainkoi ra pho arni case e inglong pho Karbi Farmers Association Karbi Anglong Women Justice Forum lapen pherang ke chelang petpen Lahurijan Police Patrol Post angkang Karbi Anglong lapen Nagaland hoyalong commando training camp ki kim jiadim kahumri dampensi 200 hectares use Karbi Anglong along le Nagaland ar dengki kondun plinji angri ang thek cheklang daklo pusi case e amai phul thangsing timung pherang ke thingno lamthipang dak pia posi commando training center ki kim pen itum ahoy cherai komji pule kilometer isia lu nang kim rong lo atila so kilometer isia lu yang kim no platan la kilometer isia more than 200 hectares along le do labang so 200 hectares along le itum pilo bang pan cipide toma basi ni liputan gi lalo ini tum kaching honai Karbi Anglong Autonomous Council Chief Executive Member Dr. Tuliram Ronghang alangli initiative ajo ini sila bangso commando training center la kikim lopot alangli initiative and pamera la bangso commando training center hala extreme border untensi ki pakim si mejibon pusini tum Karbi Student Association Karbi Farmer Association lapen Karbi Anglong Women Justice Forum pen kachung lipat pon lapen itum pini dakiwang asong an pagali nangji jongsi pini la bangso ngilitum Nagaland border long kiwang pen la bangso nitum media thing lam kaning je pen karjulong an asong punon political party puno non political organization puno jong si nalitum ahoy jinghon pamit patante nalitum pinap tame nang humli tame bang tame laki nili nang kipacho bailam kali lan nitum ke practically nitum physically sidak pin nang humli lo non labang nasi non ki kim kerang han si sigbom lo huli ha tu bom Commander Training Camp ki kim vek nang jadim jongsi kim kedet pulote 200 hectares use Karbi Anglong along le Nagaland ar dengke kondon plinjia por der delo pusi KSA KFA lapen KAWJF atum pangdak pon non beer tang ton pen RJ sinam Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM EM MP MLA Locharlia song hamphanga song kedoan NGO Pregjam Racharia song khai dhoram chilirle pupera Khaila pen longria pharman kadok kabe Karbi Anglong arat ning isi jong se ave aduya hoy chirai kom thek thei bolote Karbi Anglong along le phelang kivier de japor der dilo baklar sabse pote ko mal so lamen ta ko tu chi bhong inang lepo bang ko an lo bordar la me tum chi bhong de dike ko an ma jati pe tum chi bhong de lang ke kasi initiative na po Karbi Anglong Autonomous Council tum initiative NG nang tum initiative ke nang ke ni tum ham thang som men chenglok political party do an dame la pe Karbi Anglong arat do an dame nang tum long doji pusin tum hin pen ke nang che chak tam no Atheke Commander Training Camp ki kim jadim non ka chisik bom atengsi padot hodji pulote 200 hectares use Karbi Anglong along le Nagaland ar deng hodai kok jangring si do koklo tangte Karbi Anglong hawar Karbi a khailapen Karbi along ria pharman ka chinghon ka cherai kom jiabang phubang phi aveloma diphorong sopi arlo kedo ka chingbuin nok chot ajok Karbi Anglong aduya hoy ki nang kon bomlo lasonsi Karbi Anglong Nagaland hoyalam ki Karbi Anglong Meghalaya hoyalam ki Karbi Anglong Nagaon district Hojai district hoyalam ki Karbi Anglong Golaghat district hoyalam ki ihi nang tukchet ihi nang bar chet tangte Karbi Anglong adang pi 10.434 square kilometer adang dolangma tangte Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaning jever Karbi Anglong along le adang 10.434 square kilometer sose do kokpu alam theche therak nang jipusi hamphanga songa tum CM Dr. Tuliram Ronghang aphan lamthe arjupon velo ningkan ke thomambong forest department pen la pen ke revenue department survey ya teng pen long te ini tum ke along li sinangi ba 12,000 lekai 10,000 sose 12,000 plus 11,000 plus along li si ingnek me lam lo long lia su ke wang pu ke tham the la pena bang ke la bang solam thi ke Tuliram Ronghang bang jasemet Karbi Anglong a phurkimo ka chini ne jok Karbi Anglong a boundary ka chini ne jok sila solam ma kani tap lo la bang ke
ke longle ka chingjok polam sinang le rok la hedi la sia prang survey of India kadok bet bang longle pun thai lo ala sota pulo la ke 10,434 square kilometer putang te pu RVRA kadok ve pu hinflita kilometer suri kep so secot pusi pulo mati di la sin non api pun tulo la hinflita kilometer suri ke thombak dok pusi pumati la sila ke nili hidi pining ti kilo ciri ke amar asolong le chingjok dan mar muning bangela ciri ke foto ko koteng lo mati la si la long le ka chingjok pu bangke tulira nong ha ke hai long si kar ju long cheng lo la si son pulutang te hala hema biji lang ding nang non ki dok ana ciri kon doma muning si chingjok je mala lang la lo te ngel tum chini po hai la si la ke hok per bang he ingnek soi lan pu pe te me la bang ke lam chobai lo a hok per bang ke Meghalaya sor la penpu Nagaland sarkar le Karbi Anglong le pontu det sita itu malong le ke bir bilang pu hala rar fan ka pamang huji fan mati lake ni muni tum han aning pa oi fan aning pa kangke fan murang chesong derna poka phere laso kacepat chongje fan si Karbi Anglong le ke ili tum long apun ko an mado la an so se dokok pu ke lang coba ia thege la halo kilometer si ini lu am se aku la so commander aka pilot training center na ke biji pu bangke non ko son ma kisung ke po hai Meghalaya border long ko som na kisung ke po dakta la son thosi po la so bangke ni tum chini pa mekala lake chechar er som chini tum do la sini tum la bangso puthak alam ni tum chini si pini dak homri lo KC tum ben chenglok KFA la penili tum justice forum song tum ben dak rang lo apena di maklong nang thek long lo ni tum thek long apona teng ko ta dake hem ta duk pik lo akimi hem si ka duk ve chiki mang si lo ke tum kar biang long ar lo long le lo ke tante non kamando tum ta halat tum pan bang iribu pen la pu anang do bang la chok chiti aji athema konan ma border area hadak sila bang so center bang bivek nang lake ki iri kang Nagaland pan ki je hodai kang sona thak la so dim wang lo la so midim thek lo man ke hem hai chi kim do lo pen ke thir thip theng pi thang prang ma kha e kang lo ador so jak thing bi thang prang e kang si thel hai thek long lo pulu tang te bang pan hodai ko son thak thak ni tum thek long la si pi indirect pi nang na son do lasi laso kilometer siang bom pen KC present kani je thang sasi 200 hectares bakalong li iri tekang boblo tangte border kera kam lama mande long li tong ke jor lama pusini tuma si ining dup te do thokolo by question do thokolo asi commando training center dong si state government central government pen Karbi Anglong mati Assam ahoi kerai komji phasi kim pula te extreme border si kim danai mati hala lang roya dung basic ching nai ho itum ka dak natural boundary adulo mati asi bangso natural boundary non tai nitum ningkan potro ka phang nang lang lo hala bangso natural boundary arai itum Karbi Anglong pillar dolang bondu menong ke theng lap lo i bonsta menong ke lang roi su dolang isi stream lang roi su dolang hala so lang roi so arai pele nang kim latang te itum Karbi Anglong ahoi bangki itum pang thek pon pa mepu pusi itum mathalo ahok lo itum Karbi Anglong ahoi ke non dakta kalilang itum ke laso pang ke kher mohol konani bolom si itum Karbi Anglong ahoi buci pulo bondu menong e pejo labangso Karbi Anglong ahoi kaserai komje phan central government panon state government panon ajara project tami nang ding tami hala so project ki ding ateng pen akam ki claim bang chiton te dello kape tum ta do ta haida ulo da kasi non prabjin pen bang ni tum bangke ke chulig rije bangke prabjin pen da eviction si konat ma border area kachi phak kachi pek la so dimalong masila so commando training center bangke bivek nangji la pen prabjin pen sila dak bangke la bang so ardi nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council atum ambang Assam government apan pressure PC Nagaland government atum alang tum chingwai serak si labang so a training center kim kia ko bangge lagalang tum ladak chibang nangji dipatum hat tame bang pasal julong tame Karbi Anglong atum bangge nangge don bang ke chini don de forest department pen idon bahini tum nang don pusini tum biar talong pon DSP nasi ala so logot bangge council atum chibang vek nangji kom 200 hectares along lesi itum otikang bu katang te lagi ningreno dak la pen ilitum ide yang chun ka 10,434 square kilometer palong leke avidya jima moki manglang ni ki si jong si cerai kom ni katang te itum non kido bom council pen chenglok kalbnorat la pen political party doan itum cerap situsi labangso Karbi Anglong along le bang rai kom nang jima pasi matapor labangso koman batay Karbi Anglong along kido an social organization la pen student organization dum presar ki pipena joinesi non itum kido bom ASEAN bang initiative enlo he labang kentum kurwang tulo choro par pilo ningak long choro lo bon tame hala bang so a project
labang so commando training center no nak kim bangke itu masong ben gasap so ningkang samsi do ko joine si pidi nang hubri nang koklo ningkang samsi bangke lalo kilometer arlu si itum labang so training center kim rong mati asi kilometer isi along ne kilometer isi along lege 1 kilometer along lege hepik la asi labang so 1 kilometer along le itum otikang bu petang te itum along leke na hokbin bro asi halabang non kibang hilal ni ke karbinong thomas council asiam sa dr tudem rong hang bang dak adin nang humri pen nang lang po ning thelo athe kechok che bang a hok lo kechok che ke tan khang yang la ke athe 200 hectare along leke na hok ke nili jongjung ke ning dunuk pik la pe nili jongjung palam kali karbiang long rat masih leke ning dono nanji halabang so ning ke do nolong itum labang so puthot kachi song bang itum cipak lang pon thek nanji kali petang te itum along le bang na hok bin ji là 200 hectare kam utikang long ki itum naga tu hem chikim mason thon he nonta là la non nili pita be hem kim pratlo nó nang đọc khol bom la puna ta ingam cepan ngam pan Nagaland kan naga tu la Nagaland nili side pike lo khai ang bong chal nang phali uti karbiang long ta mo ke bang hilang li jong si itum be thang ai state do bek nang jip ta itum long li philang bang nom ben long le philang chi khit nei blo tang bi lo Manja Pendili Phanse reports News Fast Karbiang Long.